agus seo lá a dó an chlór aclaíochta baile. Okay? So arisniú tá man chun 8 ghlacadh íonmh, 30 second le gach ghlacadh, sus 30 second agus denomination big go. So to someone, let's say it's the casa tróán agus an tróála. So we order an illan, sus tróán agus an tróála. So cúpla ortha. And chéiceanna dyn nhw'n leir y cwníne mar seo. Susan y barcini ag lein páirt yn spás y agad sa maile beidir ag dew sa páirt yn y caireacha na táblaí. Nis síos ar na gugada agus é casa tróán agus an tróála. So was ionintach méid daoine a bhí á roinnt agus a scapadh an chéad lá. So má sé bhlainigí raig a scapadh a measc gur cordamh or scoileanna or scoileoirí gach okay? So an chéad taobh suas eile na síneannach so ar na barcini amach mar seo, rinne mar seo mar taobh suas na chéad Seisiún. So I casa na lábhad i glúban chnábhla agus a leis. So agus mu dé an risti mé chun an timer olbhú, so be mé dre le tusú ag an 30 second. So I did a cearcha tro eile craamach na lábha, so beidir leathanach raig dine de heimsú féin agus I gceann 80 second tá mé chun tusú leis an siúlá an freisin. So bhí an lábhar na glúine agus mé ag siúil mar seo. Má tá sé sin píomhar ar na glúine tá rá eile is féidir le an gobroch consúmó íonach mar rimar net. So gceann go so siúlá an freisin. Glún mar seo. An ó ag siúil deas éasca agus beidir ag siúil siar fiúgánaí níos casta le duine. Dín go leabhar ar quads. Má sé bhleanna raig 10 second. Cos bháin, cos eile. Móíon mé sin na quadnaí. So má tá sé amachach ag éine am, then tógsus and then léimisteach a ríist. Má tá sé peanbhar, then tarniú machas, aon rud nachfuil ceart just éis le a chorpain agus betú te. So I chéad ceann eile ná an plankord ní an Gaeilge. So seo an plankord, síos ar nine, ilan eile, mar sús, Gaeilge, plankord. 3, 2, 1, plankord, Gaeilge, Gaeilge, ord. Cúpla ord eile, leathanach leis, Jenna the year, Togas as much go. Letting it right 10 second night. Ilan, love, Ilan, Ilan, love, Ilan. Oi, so richt. Oi, so. Hier ich am na an came, so Jacker, mouthful. Came hinter Triarach, so Schiene, so lunch, triple lunch. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ready? Right then. And tape here, fantastic. Tape here, and tape, fantastic. Tape here, tape, fantastic. Airde cos. Mach ar tape. Came sínta fantastic. Came cínta SH shear. Ar tape. Fantastic. Shear. Ar tape. Fantastic. Better ceanna shear. Alright. Ah, my him on corn.
sus just an istóing agus an ché ceanna ná síne an betheach. So an betheach sin an beast. So an betheach, so an síne tá ann. Ná Ilan go glún, Ilan go glún. So is féidir na glún í tainach an á lúca, so tan cosig sé. Okay, alright then. So, Ilan go glún, nó glún go Ilan. Go sístrí na láb, we hit go plus an láb ar talamh, I go learn an try. Glún go Ilan, Ilan go glún. 10 seconds. I've been in count showing corp fast. So just pas go aclaíochta más there. Go. Hey. Wait, can't get another. Simply galore. Glue and order. Alright. So tang den all stach gericht genau. Tapún de seo an sus a thógáil. 2 seconds. Glúna order. An féach an slap sin an sin a chrú. Glúna order. Timpler an truscán. Timpler an tí. Cúpla cuirfear mat it géirí na ar fancy pants. These ears in. 10 seconds. Just over. Good. You stop moving. Alright. So, give her a shanish. Ooh. Yeah, should I do it all? Shoe load on betheach. So, rinne mar beast of betheach. Agus an siúlóg taobh mar seo. So bein na glúna orthe so ní bheith sin ar an talamh. Agus ag siúl go taobh. Do it on it, come on. Alright, ready to go. So láb, cos, láb. Ligort bhfuil bhfuil ócht róta nó an duine is blasta. Is masta blasta. Airde bhfuil agus níidir géirí go sin, so chunig an drim díreach. Lábhealach, níos tríd, 10 seconds. Nálig duna glúna an uair ar bhaint amach. Scar na mara, brú síos tríd an lába. Okay. Ibre seachtanis. Ná an réalh léim. So mar seach. Simply go on. Tá sé ceann sin dinta agan ar fad. Is má the láb a chuir I ceann. Ceann na scáb óga oscailt. Réalh go léimena. Fiúid in a buúla box. Hard it down. Quitting the rim. Yeah. Plenty. Yeah. Ma thought the round need to stop going. Relax. You lean in the scab over reach. Ceann there nach ibre hocht. And ceann there after the belt is shot. Agus bé susagaing Freisin ceann seo fella nach a second. So a shoe load on the bear. Let's get a shoe load on the bed. BH for the IR. Trish again nach. Mar seo. Agus ag shoe load. Shoe load on the bear. Agus ag shoe load shear. So brewing over it. Arouse. Lanny here. 10 second fágad. Then céad set.
Good. Woo! Down to him. Gente. Sus. Fhéidir. No matter what it is, Gaeilge. So, you know, you're at Neil Shinach, Caranome, the aclaíochta, agus high intensity interval training, HIIT training, high intensity interval training. So remember, Caranome really, you know, not Shin, the aclaíochta, agus Tommy Kun, Caranome, that in him. So, oh, but Trucha, I'm not the character coming up, well, I can't go with. So, just a second for the very next move. Van de lava hoog al verschillende heen. Nou een pannenstort padawan agam. Nimmer zit op laagje. Zodat je nog nach de lava verschillende heen reef. Maar ik weg in een rasor en opposition with tourshort zo. Kunnen de lava machine. Nee, dat is agam. Gaan we zo dat je de schaal over in de soups. So, I'm drag race again. Truck a second. So, cúpla shout out to scoileanna daoine. Príomh an nóir an sin agus na scoileáirí ar fad ran a trí car cúig sé a dhéanamh fair play with. Shout out eile go miontarí brádaí I ghlacadh atá a scoil I airde. So turlach, ílín agus blánad, ní agus óbládaí. Okay? So finish an céic an cabhamid, siúr an bhreacha, right, go. Shear. So rada, pagod, nangi rada siya mata siya cúpla, rada pagod na gach an sumo. Lana rada, siya bref ang mata siya ceartlóir and glúin. Shear. And what quick second fáca. Gloom, gloom, gloom. So we take on a long plank board, and plank isho. Alright. So it's kind of my with core. Okay, we're not dear up my fhéidir. Shout out freisin go réaltaín car, fhéidir isha, agus daddy usin íocht ish, dada shots na ghlacadh, barbo mashiv. Go. Na helmet. Rouse, Ellen, love, Ellen, love. She sent take that our dues Marsha. So Maronis, she'll plank yoga, she'll plank Pilates. Go we count out quick, car, see, go, woo. So, an chéim, cínta, tríadach. The triple lunge. I reach and count in each hour. That's very. So better go. Tape, pussy, big shear. So the three came, cínta, and gceist. So came pussy, came and tape. Game shear. On pussy. Save. Shear. Tave that, so cos'è? Pussy. Shear. Tave. On pussy. Shear. Tave. Pussy. Shear. Go a second. Okay. Sheena an bheithiach. So comfort na lava a bheith hí so scarnamara brúsí srí na hórdóga carnamarach ceapan Gaeilge seo. Ellen glúin go Helen. 10 seconds. So iver car. Sheena an bheithiach. Ellen
Nun gehelm. In het groen. Nu sheestreet na merle, corna merle, an index finger ach gehoord en een hoordoge. Keroosjes in dat face. Ma, loader velvet. Quick second. Feel the burn, march. Alright. Quick down. Do an order. Agner, escalor. Dúnta, no challenging Dúnta. Then in for a second. Again, Lewis came. Shout out freisin go the Gaeilge. Woo! For the free Gaeilge. Teladori man. You know what? Agus the Gaeilge has our own. Until the action of Seisiún. The Gaeilge do. The Banachor, Ciarán, by doing one job. The Teladori, Christian Gucci, the cameras, the four next to us here. Right in, quick. This the cúpla. Gach. Oh, garage-ish. Shoe load, table, on bheideach. So an shoe load, air tape, agus an bheideach, ná beast. 10 seconds. So ná den pláta, tita murder. Mas tishmori mas malaf cafe latte, no espresso, ná den espresso sin titan. Couldn't drink, o díirech. Agus is finish. Ná den glúna do airde. Uairúnach now. Do. Hey. Oi. Railed away. So ik leem soos de gro. Railed. Uairúnach now. Ga je aan vlak. Nee. Landing here on mas fhéidir. Quillig an rin. Cuirfear second fásta. Sus truck a second. Sin truck a second daoine. So dot second fásta fad. Oh, can matter go on. Bhfuilchas le scoileanna óga. Má bhain scoileanna back in the early 80s. No, the down there. Shoot out and ver. Flourished in the lava. Your nose and ver. Och second, showing ceann there nach. Cuinnig Europe, you're not down. On action to Joe. Like routine player carriera and tabla, pay on the top, Seisiún, the very hard, the very four, mommy, daddy, the uair, quick seconds. Okay. You know what? So doing a pair of sheets in this. What's my lad? Young Mishka. Carlos. Ceann Seisiún dín go leir sin.
Nes ní sé go nóí seaachar ná lá hain abram céir a cheapan tú sna common seas. So, taobh síos. So to sum it, go in the lábh le chéile. Sin amach na lábh os cór. Os cion, nó os cím, go mar. Shout out go bhainte chun mar. Lábh taobh here. So os cór. Os cion. Taobh here. So an taobh síos leis an tábhachtach. Róna os cór. Os cion. Taobh here. Okay, so Ní cear céapana na quad achí. So we lear the hair by grind and agus. Agus just scoileanna tanas. Úsáid le anáil amach le socrú seach. Socrú síos. So showing you a picture no freisin no in mar sin chrúm Óga Yoga Facebook no Instagram Óga _yoga Ireland agus Twitter Yoga _as _bhfuil. Alright. Airde bhíonn taobh. So should make our hands to live, then two on a stack of high law tree. Ryan law hain with his law dough and a chorpideachas. No Seisiún in the Gaeilge and the lads are fásta the chéile mar. So my captain do one of the fern talent no mana Corpoideachas soccer rugby pay sport in me too. Agus can count show. Na risti, so cúpla sin dingalor na risti. So go mell machnabach, Jimmy Kjörka, throw on, obviously ahron throw. So now this time in the Russian throw remember those, because you cost the galore. So she didn't throw it, leathanach. That's in Tom. Obviously ahron throw. And it's mas malat. Namaste, you know, if they're cool. Namaste.